Ka Meghalaya State Olympic Association minta ka sengi palai ka lapan bana bakal long ka balapan kriya na gabenta ka Sora International Half Marathon ka banlong ha ka at punyo tarik unailar ajar aposan ha ka baki balapan rung kerteng baro ha ka ni ka marathon kila poi kumba Henry Hajar praspa prangut. Habak ranch kilat patai kubor working president ke MSOE ubak John F. Karshieng ula kerpat iki badai benishim benda ha kini ka marathon baki deban poi kham kloi bat poi ha kapor ka babiang kata na duk ka saw baje minsdam namar kini ka marathon kan sedang ha kapor san baje minsdam. Olympic Association, Meghalaya Athletic Association, Department of Sports and Youth Affairs, dalam di Director juga Department of Sports and Youth Affairs, Sri Diki D. Shira, dari Pak Fadi Almaria, General Secretary of Meghalaya State Olympic Association, Pak Secretary juga Meghalaya Athletic Association. This document, this document yang Kersian juga sarkar, baka Kersian yang ka 4th edition, juga 4th Sora International Half Marathon. Ka marathon kano 8 kilometer, ka half marathon. Di kani di kasi ka basaw, di sotona pa ki paipa ki national na tungtay, nado ulat soplea siya do station mo mosmai, mo finish mo sila. Shela, the whole area, Sora Shela region, yang corporate. So we are very ni semua pun yang paipa situ, jika nos yang lang akan jika trainer. Di ni aku beli school, nama kita bon ba, kita school kita isi mata, kita register, nama kerama lajan sawajan pun, sawajan tam, tangki kita school, na Sora area. And then mo we don't do international athletes, kita confirm kita harus sanggup kemaluan kita bisa di your one India. But kipun ba kipun apa di people speak ketika marathon ke international half marathon kalau kampau na man kesenap kina kiu kina mare man kesenap kebeliga maka kering kawai di jaga kawai maka sport kering di paipa di nakalian jungi kita tak ada berapa tentu yang di paipa man kesenap kawai belum di nangyo macam start kumno ba papasyo kawai ni kikam ban penba ini long hadin bagina long ka review meeting bagi STO juga civil subdivision Sora yang tu kilami pun kiki jia kan yang penhat kumno ba papasyo kawai ni tentu nak tinggal jajuki khatam lagi bulan kalau ba ini kinong ilekai nong isim bata ide ban ban kampung ini ban ban kampung apa ada dan kartu kami para mau Islam nama kasrok kan kan lalu sang beji adu ketajde dengan kemudian di bawah dia dikata bahwa ketika pon di mare ketika surok kan kan sang beji kinong mare shalom ke bos di pon lai beji ke bos kan mi sang beji barok ki bos kan mi sang beji long ke pon bahadu ke bos kan mi nang ni shalom dari sang beji sang beji tek sang sebuah sedang di Jimare State sampai nak hangga sebab jadi buat bahan dan orang orang susi bah kita boleh buat apa ini yang isi mata susah boleh kita tahu pihak part di kapor mau macam part cumi kalau semua part di kapor so nanti lada kita keberak kali lejong tak kemudian kita ada zoom shua ke area much shua kapor